ez dagoela diote, eta berarekin arituko direnak Mikel López, Aitor Zabala, Inigo Goikoetxea, eta Jon Mikel Sánchez. Nahi duzuenean, atera animalia. Errekordariak prest. Eta hor da, Mozarbekia ganauteiko, bigarren iskoa. Por cuernos que no sea, por lo menos. Piscat, onza animalia, el animal un poco frío todavía, no termina de romper, vamos a ver. Y se empieza a fijar si arranca un poco más fuerte y podemos ver ahí. Kapoteakin, zaudetena kapoteakin, mogitu pixka bat, ikutu. Orain eta lenda bizikoa, Mikel López izango da. El primero en actuar será Mikel López. Eta hor da Mikel López ere plazan. Un poquito complicado el animal, baina tira Mikel, hori da begira deikunaz, begira